Ubetim no oba anante 20 years. Yes. Eda kete ba ko so sole. Onu di nhia mu wo ma so no wondo. Wow. Maybe so would say yes or the test yes brass here. Ubetim no oba atna 20 years. No ba ne no. Mo be wo ba. Obedi hia bom. Obesu abom. Obesra bom. Obedidi abom. Obefa mo ho eso no wondo. Wow. People are working with Jesus, but they don't love. Some pastors are working with Jesus, but they don't love Jesus. They are fighting against Jesus. Yes. What you say? People are working with Jesus, but they are fighting with Jesus. Yes. They don't know Jesus. What I saw them adwuma so nya oni nyame etwema nso. Obu nkofobia Evangelist Isaac Asare. I want to say when we see this man on the show, I know I say a very educative story na dey beto ama wo asua na dey abobra na ye the spiritual chain by man nkofo bibiri bubo na ba say hey ensem we say me a victim obi kra ye say spiritual chain amana we nsansa because the kind of friends na oni omo wo no owie o say ba ko bi by say nyansa the difference between wisdom and knowledge and also you know one discuss here was spiritual beings in here nyina me evangelist Isaac Asare and ne topic you know I be discussing a more defucking a more de stop being familiar with Jesus and know him. Stop being familiar with Jesus and know him. And then near Bible because a same way there's under contest mentia say you be we no be chire ma mo atiase evangelist mo akwa ba obi for GSTV eja minim say ho mfa kakra ba te na miemi oni ma because don say adofo no wo doma mo ntina upon this struggling na aba timiem kakra ba because empa ti adofo e fa konya we so na ma chire tie ni ahwefo nyina yeah na ma chia obi biara ofa futu free obi for GSTV no the body bra yes onyankopon wo shira so ye ni sa amen. Mechian Papa Reverend Elvis Kofi Usu. Yeah. Our Atonsu Central House of Faith. Yes. Papa Nyamishra. God bless you. God bless you. Stop being familiar with Jesus and know him. Evangelist. Stop being familiar with Jesus and know him. Yeah, I correct. BBM kakrama. I don't understand. BBM. I know Kosempa na. Rather dia tuma kuma so say yes. And I share that sitting mu. And they me back for Christopher. Yes. Because your uncophobia is a from Shabu. Shabu. And anyum to for. Hey. Shabu for mo to o. Ono ba so dem ho a. Obo shabu. Obo shabu no agini sika no ko. Obi ko obo shabu wi na kotena sadwase na okotwa bi. Yes. Obi beto nyum ni wi na kotena sadwase na okotwa bi. O twen so fo no pon na ba gene ya no ko. Obi oba so a adwaman no de ba oba man no mugo asolo na erade nam ni sofo so asisi mu no. O no de na ni asio mu so. Sofo ne ye ni ye no no se. So sana sanko fo no. O muti se Judas. Yeah. Judas nyakonya ne Yesu Kristo nante enfimiensa. But no nim Yesu. Wane ne nam be no nim Yesu. And also for baby and asam ne modu Judas no ni Yesu nam but no nim Yesu. No nim no. So nim Yesu an go nim ni ma. Wow. So onim na no bon san be fa so. Yes. Yes. What you say? Me pa. And also for baby any Yesu nam. Omo nim no. Omo ni Yesu nam so omo nim no. And never baby ko asore. Omo ni Yesu nam ba omo nim no. Yes. Obi onim Yesu. Yankase ye sum nyame o. Eye nyamesu. Eye nyamesu. Yes. Ene de nyamesum. Ene ya ye ne nyamesum. Nyamesu. Eye nyamesu. Ene ma nyame ye no. Mesu. Nesu. E wona e ho no. Nti ne hu Yesu nkofo ni bi ni. Ohwe apostle Acts ona. Asuafo ne nam Antioch no. On say e show musu mo kasa mo ne ya we dey Christo achidifo. Yes. And the Christianity by. Eye nyamesu. Yes. Enti wonim Yesu a wonim nesu. Yes. Obi onim Kristo bia wonim nesu. Yes. Enti obi onim Kristo no onante wo Kristo suban mu. Yes. Onante wo no ankasa na honim mu. Yes. Enti nkofo ebre wa sore dem ho a omu nim Kristo. Wow. Omu nim no. But omu nam ho. Judas no onim Kristo ba no ne nenam. No ne nenam. Impo oye ya beye treasure obi ojiji skakura. Yes. Eso no onim Kristo. Wow. Na onim no. Onim na nko nyine ma. What you say? No onim no.
Yesu dwene ho hu say Peter so me ne nenam so onim no Peter nimme yes ema Yesu bu Peter be say esansa ansa na akokọ bobo kokokro mpensa no obeyi na ma Peter di ne ho chi ne yes eso be mu ampa nyame som anase nyame su no yemfa honam nko na eye yes se honam nko na ede ya okọ asole pon a obesa kodi bone yes asole na ye kwa pon no te se de Peter oni Yesu ntem tete kakra oyi Yesu maaye yes asore na ye kwa pon te se Peter ni Yesu ntem tete ya oyi Yesu maaye nti ye som nyame a ye som no nokure ene hunhum yes wow on say Peter sabre na omubusa no say ebra na Yesu gina ho na ye nchi Yesu ti asem ni ye ba na omuba ba chi Yesu no Peter eyi sikan etwa obi aso yes na so wodoma Yesu na satam ni Yesu gina ho wow enipa wura asole dem on suban ko wow ba opie fira asole dem on suban ko obi wa so dem a oye holy adanda okofia de one ne kunu ye no ote aso dem a ase Yesu ba e kire nkon Yesu bo na be ko heaven asofofo ni bikura da bia metake from the pastors na aya no mbisa say adenti na metake from because mo na mo ye the leaders na ye hwe mo so asua enti ade ye hwe mo so asua no mo na wasam de man na ye de ko but mo na wasam de man mo kura de ne de e tan kura what you say yes enti obi betim ni Yesu anante bebre na onim no yes yetimite Pentecost for madara mo fan chame but esitimi de be ye yetimi say Pentecost elder bi akoye Robin yetimite say sofo bi akofo obi yele yes obi a wonim Kristo su na onanti Kristo su mu onye sa yes and na sofo bebre betra social media e di atem woni twase ni say kum chacha mo nyina mebodi the reason is we have the videos there omu di atem nyamisu okura nyamisu a na chese wonim no yes because obi otimi kan o suban e che no chese nipa no onimo yes obi otimi no opanyini enipa wonimu yie pa no onimu suban yes what you say it is all for Kristo su na de anante a yem fa Kristo nante te say mi meti Ghana hai misi mesua America lewen what you say me hu ni da yes misi mesua no oji se meti mesua ne pa asen akora wa America ho no ma wo lewen o shata de bia be che me koto mi ko internet ma ko he no o so de otimi dina le window kwa no no accent no ne lewet nyina ye penti o sua na accent no mo nyina ye penti so kan ton no nyina fanti o sua na omre yes ba ye no ye nim Kristo sua ne nam yes obe ko mu aduma che na Nyankopon de amaye no se Judas no de jiska yes sika so na Yesu akontum ne sen kan tu no nyina no let's can Judas ne kura no edu gidi se Judas na ko ntoto nyoma yanka Yesu nko onye freni se ko ba je freni se no nim sika so hwe yes what you say but no nim Yesu suban yes sa na ekoso obi nim preachi obetimi preachi ma otim say ye ba ko ne kokko ma enema oye ne etan ma me biem kakra ma ode ohwe mebe hwe ye wo bi wa nanse asofo bi betena social media o preachi a collection boss ni nche obi ko hwem o di na tem kwasea wo behem collection bo nyanya me anka me de mic ni hwi ni trim wo behwem ayede na okeka nkwasea sem sa onim wakosua bible no onim preachi bet na komemu no o preachi say ye de sika ne be ma no bet ye musa say sika no be di akopem da ben ye nyame agire ye nye de be bu awurade ho na evangelist de nam no evangelist Ethiopia eno na ama Kristosum enkofo bi susu se esei yes ba Kristosum enkofo bi susu se say business no abei da because ni su no ono fin ni mu boni ni mu ye ne ayesua no ye ne di fin eye ye ho imitations no ye ne aye imitate no e na ye say ye ho because ono no boni bia ni mu yes boni bia ni mu what you say yes Nyankopon a oba wiase ni nipa be nante no wa me ye boni da yes enti yesua ni su a yesua ni su no yetimi yesua ni su a e wo se ye hwe ne fa na kwan so pepe wow what you say enti ene Vine boy omo bo guitar ne organist ne sa anyemtofo no omo ntie mi ye kwa yes me tio oni nyame nante a e wo se wo Kristo na ne nam no wow eni Kristo nante o wankasa oni ndie mu wankasa wan hu ni mu ene sa no mu ne nam di omu benya nti
de umbenyanti ene obi obo shabo ofria no kwaso Christos so dedication so wantimi antu ho ansi anye tu ho acha untimi sua obi untimi yes enti omuni Yesu number to omuni mu no obi kwatena so dem Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, every day bia dukui ayiri ni tisi awa chichira ma ne mama nyina e say den anso so ne kokom o so ni kunuma de obedo sano no ne kokuram ukofom na de obeye wo no unim nyankopon so unim nisu udi nyame achi keke why it say just follower but onye na pede the whole evangelist PPN kono. Don't be a church goer. And yet just church goer. And consider be our time, energy in our saw them. Abra winning a mere pedian man. A whole problem no woman. And now man nenu or my Ghana, ya dear see a suffer for the and they be breed dear suffer for water because of people be or more tarnishing the image of the good one. You were good men of God and yami someone said a warm so me yami many year. What being a kuma mo ye obit me ya sorry kakra obenyano o say to me the coach don so obit me ye enye de o che no gra na kuma mu no what the nipadua na sacrifice amerade. Nanso ubezo obit nchen no ase no nti ye say nipa ba ko bi ne kodi mfa ye wi ye say ne kan na mfante. On say the multitude and the disciples. Ebra Yesu yensen chire na nipa bebre ne bedi na chi. Yes. Multitude and the disciples na. Yes. Ebra Kristo yensen chire na onam na osanyale wa na nipa dom bebre ne pudi na chi. Yes. Ebi call for aduane. Yes. Ebi call for nsenchire ne nti. Ebi call kra se okohwe Yesu kro na wo yesa de no asa ko de fie. Na se nyo mu nyina na call just for salvation. Yes. What is yes so bi bia no mu do so. Ana omu nyina come an ka dum yenu. What you say? Enu na say koso ne. Yes. So enoma na ekoso Kristo asori dem no. Obi awura so dem just because say an evangelist hon fa no enu ti na me push the anger ne man no. Me hu ba bi okoso obi awura so dem just because what is sofo wa bin. Yes. Sofo wo ye miracles akese enti obehwe bi keke wa ma for salvation. Obi awura so dem just because what is sofo we dey o preach na o chemo enti akodi la ni bi so emo ne ba na ogidi wi a wo ma hobi. Obi awura so dem just because wo hu say magu ho ho de me kwa menya gas ni bia ye obo omo obi so kwa asore just because onim drums bo organ bo me kwa na so fum ko bo shabo ma na ye pon a obebo ahye me enye bibia ntumo se ye preach anu ada ye ka nyame asem a omfa ho ne dia ne se be ka se nyomtofo no we no abeto no abebo oh you are not pleasing God, you are pleasing your pockets. Me twe enipa adwuna si bibi so. Yes. Opa okọ asori a. Aya so for sure say we preach aya hwe bebe an instrumentalist one mo. Ombo wie ya de obe prepare kwa mu no amaso for aba no. Oto nyum wie ya na o ma sorry no mo ko. No ma pie. Ebi kura kwatetra bonten nyina. Yes. Omo nyesi o ma peke ne say business bi no mo ye. Oni Yesu na number to onim no. Yes. Oh, yetimika say the spirit of Jezebel. Yes. It is the spirit of Judas and so ho. Eyenkofo. Yes. Esenkofo. Yes. Eti wa wo ti asore dem wa uwi asore sika. Wo ye asoti asore dem wo di konkonsa. Yes. Wo ti asore dem wo bo adwama, o frankofo yire asore dem wo no. The spirit of Judas etumu. O dada ho. Yes. Onim Kristo. Ni sunanti umu. Yes. Wow. What you say? Eti wo betimi akwa be 20 years. Enu nti na wo say o de nyansa sem no ahinta anyansa fo. O de what you say? O de nyansa sem no ahinta anyansa fo no de o de amaye enkoko ano. Because who ye also when ate. Hey, ye de me nya bi. Ye ba mpaye. Hey, ye ma mpaye obeso no last no gentleman no say on kabi. O de hinta because who wadwene mu nim so ye nyansani. Obi te form edene to asi form wa hye white powder to oh Jesus me ja me ho me kra nyina ma and no kra de opportunity unim say na me no dey for me say wicked people doesn't need any reason to be wicked. Wicked people does not need any reason to be wicked.
adwembɔne na ba ntrim de dia no bɔne dada nti ono wo ye na de osole wo ye na de obobota ye ni adwensa kyerɛ mu yes ne dia ne sɛ Judas ono Yesu nam no na ne bota ye ni adwensa kyerɛ mu yes nti ebra oba no de aduhwan bebe pa Yesu na so na wanti asem o kan o si we kwa nke betimi aton anya sika bebre so ati ase oye business minded person Judas oye business o say we kwa nke betimi aton anya sika bebre yes enti sa woni Yesu na ma wo se hu ni su na nanti ni su ni mu na se nne ya asofofo bebre ne edikanfo bebre ne ekuta Judas brain the spirit of Judas and empower wo yes on say enwuma bi wo ha mystery unhu yes yetimi ka say spirit of Jezebel ne e bompa etiatem so spirit of Judas so yes sa ni suman no e betena wo mu a na che say wo kura spirit of Judas yes Spirit of God betena ma woda de be yedi woda nyame suadi no kura pepepe yo abotira bodukyere no fache eno na ti omu yes enti say wo konya spirit of Judas wo ye dada for deception omunam ana me catch you say a man can tell you what he want you to hear but not the truth from his heart. A man can tell you what he wants to hear. He wants you to hear but not the truth from his heart. O person kan be ma bit ma kan asema wo person wuti me wo me papa ne ka che mo say awo be ma ekoyo obo ti me ka kire oba say me wo plane elu place me pass abra oba na agro anim say plane en kom pass wo bezo oba na koto hwe mpa na se hye ho a onim say no na wo pese wote to o kan na waso ma ye wo say de na waso ja ho am ti Yesu Kristo ye na ya je nkwa no ohun no nim Judas frasha se ba no ofan for botaye yes yes anka yesu nyankwaje ba ye ba ye ndada sitran mu a ye nyina obi ahia nkwaje yes enti se o ma the spirit of Judas ebe wura on se Peter Yesu tiatia honhom free Peter mu o se free ni mu ko Satan wan ka se Peter o se free ni mu ko Satan ti Yesu nim tumia na ba Peter mu sa moment no woni mu tumia na ti Judas mu na ne nam ba se Nyankopon ni mo nyam bedadi se me no mienu be nya nkwaje se me no mienu be nya bone ho ani frenti ana o ye din me de no kwa se nua no so mama mystery bi wa me ti opa ade bi si o Bible mama ka se mi kiro se wan fa ya o ma wonti mi din kunim wan fa ya o mu a ti da je mo mpagya na de o si no pain no gain because unim I was so cool wan kon kunim die ni ho yes I was so cool na kunim die ba wow ade nti na me kasa me ti opa hwade Joseph 45 fie no kokoda afiase yes o kan Genesis chapter 40 e wo ho Joseph koda afiase no okohia Pharaoh fie ensa chefo ene pano tuni ho yes what you say Joseph no me no me oni na dia dance say wan fa 45 ye dey throw the tone so what you say na Yesu dan ni wo na oba be wu na kire ne ma yes ba chise ona omo awurade su ene be te sa de na se e mystery tio Joseph copy afiase ho no okoto sankofo no wa ye bone na Pharaoh do ma be hye ho no ba Joseph de no onye hwe Joseph kot ombetu Joseph ho etiafiase hwefo no e ma Joseph ko som wo mo na omo son daye daye ni mu no Joseph cheche daye na se ka kire ba ko se o de do bebo dua ma obewu de nde ba ko de panotu ni no sa hye de ni so o se bobo no ntie na che se obesa akoye na djuma e no ka kire se o kwa kai me Joseph Kasa asem che o che the mystery wo mu nie Joseph ko share edibonye fo mi ntem e o Calvary before no so no Yesu ko share edibonye fo mi ntem yes ba ko nyankwa what you say ube hu Yesu o ba wo botaye no wakoma ekura wo no e ma wo nyankwa ube hu Yesu be botaye adwene mindset sika ni bre me kuan no pese me yeye ni nti wo nyankwa ube nya sika na gubotom be salvation ye musa won se wa paki sika ni nyina ni agu ka mu na wo de ko na nyame mfa sa ama kenkran no ansore a wo ko kan kire hwan woni wiase sika nyina na akoda de che wa miye wani bi wa hwan na akobisa no eya ya nwini nko ye chi se what shall profit a man na ye kan Bible mu se what shall profit a man if you gain the whole world and loses your soul no eya bebu na sa bebu ni de ma sebi mpanifo mesreka ye de manyansafo what you say untimi enhuri ntra oja asubo enkonkodi yie wambra undi wambra no pain no gain eti omo mambra mu di ye na o se yehwe omo ye yes
What you say? Wa mre na wunya. Say It doesn't last cry. Say you sikanyamu miensa. Ba ko bia na papa ne sisi na no jama wonya enye bone. Enye bone. Wona ma bia na akoto sesika bi da form wonya enye bone. Yewo ba ko nso ne say ebia obi abecha wade wonya nso nye bone. Wakoya de pepe bia mo bi ehumobo ana acha wade wonya fe bia mo bia. Ba say wa nkasa wo fa dwene tse Judas adwene bi na Yesu nam no. Ubenya nso so untimi panye hwe. Yes. Judas sikana oje yi Yesu man wan fa nkoto bibia o. Osa akoto gu nkofo no so. Yes. E mo mudi koto asase bia e fe ne moja asase. Eti dia wo prepa nyina no, wo be preja ho akọ. Yes. Because what to be omudo. O man fa kwan pa so enya sika bebre. Ebi sisi dan. O man ntimi anadan mu. Ene o mawukọ. Ebi dan akeka nwuram. Abusuani kura ntimi ntena fie ho. Ebi toto gas bebre. O mo kọ no o mo bewu no o mo ye mmobo to the sense no o mo ni even 1000. Ene mema social media for na ene o mo fronti ejapade cars, mansions no. It doesn't woo your head. Doesn't control your brains because you don't know the sources of their money. Maybe baby o mawura no ntimi nwura ho. Enti do things nyankopon do ba wiase so pese oye. Na nyankopon na be fa so ahira wo na me nua ye ne ye de be se me twi nipa adwene eben ye na ye te de me pese me kire na se ye anya me mponi awura de pese o fa me so kire no asiye ubetim no oba anante 20 years yes edal kete ba ko so sole olu di nhia mu wo ma so no wondo wow maybe so wo de say yes or the test yes brass here ubetim no oba atena 20 years no ba ne no mo be wo ba obedi hia bom obesu abom obesra bom obedidi abom obefa mo ho eso no wondo wow people are walking with Jesus but they don't love him amen what is so domia di masade so ko bo guitar wie no wa discuss akọ transfer dem no wa ko nom obo guitar wie bobo wali kire ma ya no sa twom ko adwamamom no ma twom ti kakra no ma pamunika no trouser no skinny deep skinny pa no ma asra ye kokko kakra said ne wa anye kokko na aya ne nim se obo keyboard na no bu atopa ye ne de ne ye kire am na nso ni atopa bu yes you know ye adanyame beba no some pastors are working with Jesus but they don't love Jesus. They are fighting against Jesus. Yes. What you say? People are working with Jesus, but they are fighting with Jesus. Yes. They don't know Jesus. What I saw them me nyame adwuma so nyanya oni nyame twema nso. Obu nkofo bia bam. Wunnim strategy no. Say times o mede kan no. Wunnim strategy no. Wo no ye kire wa, wo sa wo bra ho ase. Bra ho ase ne ye kire kwan no. Bra wo ho ase ne mfa nwura line mu na nyesa wo be fedi de oya ne ntina wo bre no unnim we just peanut glory na for God o not for human wo be nyi scan bebre wo be sit down wo be toto cars wo be ye den. I don't envy because what I want ade ba ko pe and me lose from my life e be me that is the life they sow in me that one there I was say so wo be say wo hu say obi e defend obi ni nyame nam but otanyame a ebi ne Paul tama no ye so e wona disua mu ne ndie mu nyina no no ye fallacy say ye wo fallacy for ho yes ade bia ne nyame asem mu abura bia ye fallacy yes Paul was a fallacy now o defended the Torah the Pharisaian law no no o defended what you say et did the say the o de Christo suno edi no o twene so otunu so atua yes say oni Kristo nante yes na wa hunu ni su a wonya ni tumi yes na wanya ni tumi so a bonsam timbo wura mu e de odi dwuma bia sel so no yes e no na tu Judas yes and also evangelist ye wonkofo bu ha omutimi ye sentidua e man nkofo bi kura ni nye se obesom nyame obitimi eti aso dem obeyi asori dwuma ona yewe obekọ no oni ni kunu odi na te obitimi ka se maami we ntime asori kura me nkobi ena beti aka chen se Judas royalties Judas royalties yes what you say your Davidic royalties yes and Judas royalties all inherited from Judas yes obvious into you yes ba onim ade ba ko say
obi biara enti ase se Yesu ye ne nante kwa yes ene nka ko wiase ko di dwuma epesi ka say ahode enti a ko wiase obenya no ho yes ko obenya ene jo mo say Kristo sum no was adane business center say na Kristo ko wura asore de mo ho no mu da ye dwadi bia ene nka Kristo wa nko bebu mu de bia ko betwa ba ka o machi because ene no itimi two correction be 5 times was all them answer so bolo adane Yesu moja mamma nyame animonyam ne ko abaifo nko yes what you say se bonsam fa donuma na unyansa atraso na ye wo se nyame bi ani ho yes Judas ni Yesu na namo eso na koma na adwene ni Yesu and nipa bebre because when say we Christian a ura ba bia ye welcome yes o ka se me sofo nko bia welcome but onim su a eti mu opa a devil crossing the word devil opa abrochire form tie me asofo a atwe omadi omunsi omudan ma omo omunyese ma omo onya to asase ma no ombo ana na wonsiesie ni dan a wasi dada sika a wafa ho adi wo no ho no omukura eto mo ba mabu what you say body sofo kwa no obibu no obibu ofu Ghana Christian edu what you say Judas ni Yesu duru ba bia mo kan nyame asem Judas anti obi anka Kristo so ani Kristo ho adanse ana oye so na nya atwom so ni wonu woni mu oh also di akoma pa adwempa ani Kristo nante no also de ne honhom na ma wow eti kwa e fa so nya Kristo honhom ni bi no omu ko twen ye sa atam no mu twen no na omu ni Yesu edidi like omu we ne honam ne de na asem eti sa aduane no ni Peter mu di ye no osam mu ko di biem ne honam no de ma omu di ye no osam mu ko hia ye a na won tim a na afi omu di ne honam na nkasa yes but omu enipa bebra adwene nko so Yesu Kristo oni Yesu asuafo no tunsa didi ya asa na ye koyi nama yes ana owu ye ni wu achi no Peter mo susa eko back to omadwuma no mu ye no okoyi ni ho adi kire omu ko so omu ko twen omenya urade ani munyam yes ebebere susu ni twen ho eti omu twen no otwen mu no eya urade asem ne kenkan urade asem so ye Yesu Kristo. The word of God is the wisdom of God, and the wisdom of God is the knowledge of God, and knowledge of God is Jesus Christ. yes eti you see urade asem no eye Yesu na wo we na ko mu yes Yesu na wo di na tina mu yes ya kasa Nyankopon ye nipa dua nyame asore dan enye obia na nyame tini mu o asore dan obu ana asore dan na bubu nya asore dan bu nyame wontimi ntinam nyame wontimi ni alcohol entina faako ummo dan na so wontimi ni adwamama entina faako ene ablante a wasi so woni maam yensa timi da bom edako edan ba ko mu o say e bought 3 some 2 some 3 some 2 some yes God have glory. What you say? You can walk with Jesus, but now you know. One in them, and anybody any Christian nam see no. Yes. Ye deep on ya, ni a shebo nkum ni a hwe nipa ye hwe soro. Opa ya hwa de obi ko wiade a. O hwa on hwe soro. Fi soro no bi hwe no. What you say? It say ye ni Yesu na tene ye nyamesu na. Ni sunu be me nya ahenie na ye tumi no. Ni yetim de tumi na nante ahenie nim. Yes. Pacho what you say? Matiasia pa. Ah, ye kenya ye ka otum fontam kese kwa. Ontimi nka na kwa. O kan wo asem da dua. Ye beti da dua. Enti ontimi nka. Aya na ene be bia wiase kɔ no. Kristo som no, Kristo su no. Ene abanye mentwa no ene obi tim de banche red danger bi chichire banche ho. Ebe gba mo bi ankɔ ho. Opa afokofa Bible to ase. Obeba na obi ayi esinje no watu. Obe fa Bible nkwa ko fa tu wanchi. As ye nsuro nyame, ye suro bosom. They all say enipa hankasa ye pese ye ya de na nka instant bibiasi. Yes. De nipa akoma ene na adwene ehwehwe akoduru no, anyina akoduru no. Opese nka ade na o say obi kura bobra, opese nka ade na ba ya twetwem magic na ye. Nanka ye. Nanka onyeska. Enye sa na tie. Ene omu kwa asofo na ase a, omu pesofo de nsa kan wa nanka na ho no. Automatically nanka. Na ohu bi mpoda. Se eno no omu pe no obi timi kan se we oba ya. Ohu sofo a
wa bompa ya makuro da obi ho ekuro na tiada se bo a ontimi nante od boy e anu de awurade ho odin bebem but wo bewi asa akwa hospital akwa jinuru aka ho but obo ha ono no osi wani meni huna de meni huna ode ne sakan osi me hu e blue e wo ho nyame oye nyoma nyina bi ade nyina owi asa se ne obi susisiye ne ya bot ekuro da no hono de ne saka kuro nzu bewu ekuro no ekuro no tumi eta ekuro na chi no awu se ade ne tumi ne ta mani na ma nani every mani ne mi e ba cho nyankopon ho ebia ni frafo bebre ni yes ebia ni frafo bebre ni papa na Kristo san eni yare no onko na etesesi so na ni no na asai ba Kristo eti na ni ma no one ka se mehu ade mehu ade enti afutuo be na evangelist so de be ma youth na eba as a youth na mindset no I attend to money obia e bibia ena na akora di agora ababi a me ko menye sika mprim de amenko bibia oye bia ye sika but first no na osom akiri eni nkonim di onim de enti Judas want ni Yesu ananti ankosi no david na osom awura no mbanu na osom Mammon eni Jesus yes ena net Mammon ewene na koma yes tina Yesu be ka say e Mammon som Mammon mon suma wura no mbanu yes Mammon na yesika tumi e masika di yesika ti Judas na eneno na ekoso no e tina mka say Judadic royalties yes ye inherit yes what you say because Judas su no ene tina mu ene wura sole dem ho egusu ye adwuma yes what you say wonu plano osuma wura no mbanu ba konsuma na resource in prempren ba konso ahye bo say okosiesie tenabia bi wona agya chen no ba be fa ne de na ko ono hu se wo de no okosiesie da be na be siesie awie 2000 ne hu siesie da abrosansan dodo se no adwena ye bebre hu ni sa ache ba ne wura fi say ne kwa na so atia yes before say obenya the kingdom of God no you have to transform yes one transform a spirit and it's war. So what's that transforming? Now for your spirit. Yes. Was it everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Reggae man, the boy. Yeah. I say everybody wants. Was it everybody's crying out for peace, but now there's crying out for justice. Was it equal rights because obia percent. Oko heaven bo bia so beso be what you say etu unwu ya ne de sa tena bia na wo siesia ma ne papa unwu yes etu mama ono so de tumi a emasika no o yesika no ono wo be ma on pray etu the person will get attestation for that yes when you have 40 years na aye de what you say when you are 30 na aye de e come do na to na wo 30 yes sika ya de ye e ba cho sika bodam e boni padam david sika money padam david Meka opa mama bodyguards ma chim ko bu mi ko mu nkume meka I will stand for Christ obi also ye sofo don be 3000 di na chi na otimi sa no de ti asifom na no bu atopa e wa puppet so sika na abone dam se ohunu sika na se ohwe correction obi de be 2 million 3 billion bia na de medidi amen na me yire nkwan be sesa o kai sika da account ma ohunu se o ehia ni bio asori nu kukuru ehia ni bio what you say enti obi betimi ni Yesu anam na onim no onim Yesu nso a wie ye yaketua bi yes wa hwe ase ben yes Debi ana mpesa me de me ho ye mfato ho yes me so da ye mra bi ana me so yes Ewrade ya no kofo enei na obi mi honhom mu no ana meto da ya nase me so da na me dware swimming pool enso ni mi to ma me bresa ansa na metime pie wow ba mi pie be gira bonti ana me sa pese mi to mu ma sa to mu na me se bre oni ma de kro ena fofo a me de mo ko hye omumu no yes eni ba bia me nyankopon bo me o se me nante no sa na fofo no me pe omu nche ko ba to mu ma me bre o ma dom ne ko
Oma me hwe ase oma sika firi mi nsam oma animonyam firi mi nsam eti se animonyam firi nsam abebre sika firi nsam abebre ansa na wanya eti mi tonsuo ni ma da ye ni mi tonsuo ni ma me buru nsuo na bre na me ho me ti ansa na me pie upie wie aso no wani Jesus abeto na o ka se o sa tom o sa kobi o abesa bre what you say enti afena urade chem da ye na se wow me so da ye no that was 2012 na me so sa da ye no yes and then a Christo a wotumi ade nyina ye no o chem da ye na se what you say ye onkofo bi wa wi omu asabe te ho afiri omu nchen no o bra yes ba wo wi a adodode na wo saka firi omu nchen no enu ntie timi sa da uko oh enipa we dey come we come na ko ye ko didi akobro house fo am ye didi kene ko amen ye ko tena kai ma condition boy a was ye ko relax as ye dormant what you say yes enya ni je nyira na ye ni je o ni je bi o su to ya kire yes me tu fu ablante utie me yes for wakoma na wadwiri nyina ne Kristo mfanante yes tu ho ache fa ne Kristo mfanante me ka se ko tu ho ache ma so ka se fa o sika nyina ble na so fu enye Kristo se wo tu ho ache ma Kristo a even carpenter ho na wo gira na wo bodan so no omo mbeton nsuo kura ma wa adwuma wotimi ka Kristo do asem kire no yes wo teacher ni na wo classroom na wo kira de no so onim Kristo na onim ni suo a wotimi da ni suo di kire wo de bone eche o ya adoye yes o dwiri nipa ho yes ayemuye otwen odo ni nyina anya mai susu ni yentimi ya Kristofuo ye mpe otwen honhom ye ni odo ye ni tema oh erade pesa mi nkuminya opese enka so no nko na ye the superior and na so fufuo mienu hia ube se o ye intermediate jinama we prewa we nyame mfere no we dey o twa na bo ube se ada wan so aba we o ye konkwansa we ya na nante ahweni omoa so fukuro na e wo omoa ho oni bibi babia onyankopon ani onyamuni no enipa de ahode na yes but unniru yes what you say hwe enipa ho o se hu Kristo yi a Kristo yi hu na ye hu ni yi no eni se Bible ni hia de ba yen shede ni Bible man kasa o se hu Kristo yi a kan kure pa kire Ghana man yes Bible de obetimi akan a ba so hu Kristo ya no ma dada wo ye no jai o se free o pese o ye nyame ba o se wo foforo ni ma dada no ma ni ntwem I mean we ma fa de we mechim yes onim awo yes Adam a odi kan say ya ngono ye bo no nyame sa no adwuma ba Adam a otoso mi no ye me no ye wo ye fa oba yes ye mu ne bae yes enu nti nyoma bia ye be ye bia no say ye ba asasi so na ya mbe transform anko the spiritual side na into me nti ada na ye ba ye fa oba ase ne bae na ye ko ye san fa oba ase nko ye wo mi aba asasi so no me fi ma me wo ne bae ba me wu dia me mfa ho nko yes na say ye o ba bi ko se me be transform be ye spirit a ehun nya se me sa be wura me na ye Nicodemus ko bu sa Yesu se be ye den na panyin na be ya wo mi biem be wura me ma me ye wo ma sa ba na o se ye mfiri honhom mu anye dai anwa Only Kristo betimia Judas ni Kristo nante ye Peter ni Yesu nante ye ba o twese kan twa obi aso yes Yesu wan preach violence yes o wie ya na o de ta o se Peter fasika na sa fashe bahani nka obi a nka wo twama na no aye he akodo odomi na homida papa sofu di eba sofu bitimi bana bodyguards dineti o try so be sofu na be ben na bodyguard timi boss na da baby na sofu na bonitinko aya de onim na adwuma ye onim wadwuma ye more questions than answers yes esu Yesu twia na so no nim se o defend Yesu but Yesu si Peter safa sika na she bohanu e kire se that man is a peacemaker. Don't be familiar with Jesus. Is a peacemaker. Don't be familiar with Jesus.
Who no. Know him. Don't be familiar with him. Know him. Don't be familiar with Jesus. Know him. And yet say, akwa di aseminim, akwa di aseminim, akwa di aseminim. Huno se kwame na ekoi. Yaw na ekoi. Kwaku na ekoi. And yet say nipa okoi ase kwaku, ase yaw. Ase kwabena, ase kwa oya sa, hune da. And any evangelist Isaac Asare wo biebie adwum de ewura kona ama yasua de amen. Na mmse wo nso so waye nhira. Evangelist wo last word abeka kire adafo na e de adwumade na kwawie. The last word they say let you to the first answer be a part of them. Yes. Yabreu asana yete en wase hu nokure. Adwumre bia de obedi nti. Yes. Otime po Kristo. Yes. Aya na yakase ses biba. Me de we bansa na me de masema ba. Ses biba. Enti yebeje. Wesimenje. Ya jeje abo. Onu ses no. David. Who deny Christ? But because of we are nyoma. Ya jeje dada ba yenim si aje. Who deny Christ? Why do you say ses dada? Yenim say twerɛ numbers. Areho na ya adwene nyina say areho ses egu ho. Ebi say twerɛ egu e mo ma so ye da ye movie sam ye hu nti. Areho. But who deny Christ? Why do you say areho? Oba deny oba awaware. Sikenti na ne wura free ni kunu na ne wura free nyankopon na akoda be ma foforo achi because of sikenti. Undeny Jesus. What deny no? Because undeny no. Was it a warrior? Only Judas nyepe. Say udo skache Yesu. Yes. Ti sikenti wa Yesu ama. Sikenti wa hunu se Yesu kura ho. Yes. Hey. Sikadi ni baba kwa ayo. Obi bo se sikadi ni baba kwa enkwaso. Apanyini amachi dede. O se sika edi ni baba bebrebe duru achi. Sika kontu ayetu. Ama ye kwa ye nu dem. Ama re kwa kanu. Oh. Oni bibi. Yesu na o hwe no di bone kum obi kwaji sika no wayina ma. Oni Judas yepe. Yes. O bokro no wa Yesu ama abetana so dem no abeyi sika fino na the show off was so dem na so for sana otuguni na ase na otuguni na so na otuguni na so na otuguni na so sika blood money na otugu sofo na ase ubenze sofo so nam se sika na yatugu na ase ntinani age na sofo asa asasa afi ubenze sofo no na sofo no ode no waso so na Yesu ena o mosum no na nim se na ne ba bre so o masofo. Yes. Eni ba bre so o masofo ebi nko no e ba tro ni mu a obi timi ka se the interpretation of Holy Spirit any interpretation of human being etimi hia na obi aka kire se me sofo se. Look at him. And I said me post video me because me suffer the nyame no odi agora. Look at him. Me here na me jina na me say oh you very 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 fool. Me the test me say you are very very fool to believe in human than forgetting Jesus. I also do GDA and will be awure nyame. Bunipa me I respect even the sacrifice me bunipa pa. Madam Bikaje was say off camera me humble. But when I'm camera seems so I'm violent, and I'm saying no. So me ba begina camera here. I want the woman muno and the word the panel now all by the money. You perceive disseminated to the thousands of people now or more share no. But se me banam be yem homo nyo push you sehwe. And correct. Where Judaic royalty say o ma ho kwana o inherit here. Yes. Edo be ko anim gwasem. Yeah. Afutu amede ma youth no. Yeah. Chia. Edo be ko anim gwasem. Chia dofo. Me chia me papa Reverend Episcopal Usu. Yes. Papa, I respect you. Papa, I respect you too. You're a very humble man of God. I respect you. But chia me ankasa me nua panyina me dinachi. Bro, I salute you in Adwepa ewo ho. Yes. Ma onua. But chia obi biara wotie OB4J TV na or subscribe. No from wisdom the bonne bra. Na me insure obi biara. Na me sure biara the name still remain of Buffalo back up. I na dey dwumade ni be see. Na evangelist Isaac Asare and ne Koma ye di busa ho say, do you know Jesus? Or no. Wa hu na na se hu. Wo de wani na hwehwe ana se wo hu. Minim se wo de wo hu no. Abra wo obi for GT. God bless you and stay blessed. Bye bye.